Oras, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas suhurta, bani panurang sogoton boy use isisehan namin na siyam, marhiteri gapan si ganupari. Pay majalohita hatani ne bata nagabiri gapan bata sa darion, pasadahita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kun uhur nami hubamu Tuhan. Marhiti hapen taron na humbamu ihokop hamdo hanami. Ibagas saguguhon ni kuasa ni hidup di hurmu. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nadop tubuh janah rohu duniawan laho manobus kanami colma perdosa. Asibani panurang sogoton pe manawat hanami hubamu. Mangalop guguh marhitihon ni hatamu nama pasing. Ase pasu-pasu hama hatamu in Tuhan. Nagabe bohal di pertunduyo nami. Lahu makorja nurja nami si ganu pari. Ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyang bani panorang sogoton na boy isese hanami marhitihon rigapan si ganu pari bani panorang sogoton. Rigapan si ganu pari bata besadarion hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 tersurat bani buku Sadakorin bindu 2 ayat 5 nama katahon senon ase maronjolan hapor sayaon na siyam bani hagugohon ni nebata ulang ma bani hapen taron di colma. Mangidangi bani panorang on bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus terlebih ibagas nalaho padaskon hatorangan ni hata ni nebata songon rigapan bani panorang soguton lang songon urah ni tene bani panorang parlubi sahali sanggah rohma Agusteis padaskon ambilan nama diren itongah-tongan opung tahalak si malungun. Totu marbeda zaman, marbeda dohumani. Tantangan na idopakon ni juak-juak ni nebata ibagas na padaskon hata ni nebata. Ay mahumani na idopakon ni Apostel Paulus ijia itongah-tongah ni Kuria Korin na ija kota Korin kota pelabuhan marbagai-bagai jolma habotohon rosi perkembangan ni ilmu pengetahuan rosi agama-agama bani panorang ijia. Na totu on rado tene membahen Apostel Paulus maningon memacu diri ni sonaha ase kuria in bui manjalo janah bui membakuhon hata ni nebata na ipadas ni Apostel Paulus sonai age apostel na legan tapi sahali nari bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sedo horjana urah ay tapi marhitehon ni hataon Apostel Paulus siol pasingatkon hubani Kuria Korin bani panorang icia sedo nama parnalang porluni pemboto sedo nama parnalang porluni teknik atau cara-cara rosi bani hapentaron ni sahalak juak-juak ni nebata na ipadas utongah-tongah ni kuriain ase urah mangarusi hata ni nebata tapi yatas ni haganupan cara metode rosi hapentaron ni sahalak juak-juak ni nebata ibagas na padaskon hata ni nebata maningon lambin takaslo bani kuriain na maningon ipataridahkon aima marhitehon ni agado salak juak-juak ni nebata atape agado onjolan ni juak-juak ni nebata ibagas na padaskon hata ni nebata asibuy tene kuriain lambin marbagal ibagas sapor sayaon. Apostel Paulus tantangan ni aima halani ibagas na padaskon hata ni nebata tetap do ia konsisten memberitahon pasal Kristus nadop mate bani hayu parsilangin
in managabe onjolani lahu mangidangi, in mahu managabe onjolani lahu padaskon hatani ne bata, itongah tongani kuriain, jana in mahu managabe onjolani manggulu, ase ahana hinorjahonni, ahana sinahapkonni, ahana yambilan kon apostel Paulus, aima pasal Kristus natar silang in. Natottu bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani zaman milenial atape boy sobutonta nagati imong mungkon itonga-tonga ni parguluhanta. Tantangan ibagas na laho padaskon hatani ne bata. Tottu maningon do hapeni hita mangida bahasa bani industri 4.0 bani panorang on, tantangan ni Aima bagi cara, bagi metode na buy ipake laho padaskon hatani na bata atape ambilan na madiyakin. Tapi bani panorang sugoton bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, sonaha pe diar ni metode, sonaha pe jenges ni cara, sonaha pe hapentaron ni sasahalak ipada na lau padaskon hatorangan ni hata ni nebata maningon dingat kita do bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sino na maparnalang metode, sino na maparnalang hapentaron, sino na maparnalang cara-cara na jenges ibagas na laho padaskon hata ni nebata. Tapi bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, iatas ni haganupan cara-cara ay maningon do didah kita, maningon do maronjolan hapor sayonta bani hagogohon ni nebata. Artini ay boy do hapeni hatani nebata ay sederhana, ay maase maningon maronjolan hagogohon na humbani nebata do hita laho mangarusi hatani nebata. Ase hatani nebata na sederhana ay mapasal haluahon na dop ijalo hita marhitekon ni pagkopkopon ni Kristus. Ibaga sagogohon ni nebata ay makumani hita manggulu rossi makorjahon hata ni nebata. Ase aha, ase ulang bani hapentaron ni jolma hita terpaku atape ase ulang bani hapentaron ni jolma hita tertarik ibagas na laho manjalo hata ni nebata. Tapi maningon ipat tunduk hita do dirita hubani haguguhon ni nebata na marhorja ibagas dirita. Jana ado haguguhon ni nebata ay ma hata ni nebata insan diri. Ase bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Barang ahape na siyol ihorjaon hita bani panorang sogoton. Barang ahape na siyol iparaya kita ibagas parguluhan ta si gano pari. Dingat kita maningon do hapeni maronjolan hagugohon ni nebata hita. Makorjahon rosi maparayak sura-sura ni uhurta. Ase porini pe adong pambotoh bata. Porini pe adong guguh bata. Porini pe adong kemampuan na lobi humbata marhitikon ni hasomanta nalegan. Maningon do tetap ibagas toruh niuhur hita. Ase ulang maronjolan hubani hapentaron ni jolma hita. Lahu makorjakon horjatta. Rosi lahu mandopakon sitaronon. Apa pernaburitan atap hasusahan ibagas guluh taon. Tapi maningon tetap ajam kon hita. Haguguhon ni nebata. Ase lambin marhapen taron hita mandopakon bagi-bagi di hasusahan, mandopakon horjatta si ganupari tarlebih ase ibagas haguguhon ni nebata makomani lambin marbagal holong ni hurta dopak nebata jana lambin marbagal holong ni hurta bani hasomanta jolma. Ase porini pe adong nahurang ni hasomanta dingat kita lang maronjolan hubani hapentaron ni jolma hita. Porini PHP ni adong hahuranganta
ibagas na law makorjaon atapi maparayak sura-sura ni hurta, ay haganupan pasingat kon hita, ase ulang maronjolan hubani hapen taron ni col mahita, ibagas ganupan horjatta, tapi tetap mahita, maronjolan bani haguguhon ni nebata, namar horja, ibagas Tuhan Yesus Kristus, nadop mate, bani hayo tarsilang, laho makopkop hita, ase maningon lambin roh tobal ni, lambin roh bagas ni dohomani, holong ni hurta, bani Tuhan Yesus Kristus. Halani ay, bahasa sederhana ni sonon, ulang matene, atape na ulang matene, terjadi sonon, marpala-pala duhita, marbagal niuhur, mambere bagal ni hurta, hubani cuak-cuak ni nebata, tapi ibagas parsaranta si ganu pari, lang ipataridah kon hita, bagal ni holong ni hurta, hubani Kristus, atap bahasa sederhana ni sonon, galanganta, bagal ni hurta, itaruh kon hita hu gereja, hape ni hita, lang roh hubani partupuan ni halak na persaya, atap lang roh kita beribadah, na ulang ma terjadi sonai tene. Tapi maningon do ipataridah kita, izin hita maka holongi Kristus, ijai mahomani ipataridah kita homani, sihol ni hurta, totap ase barang ape na ni horja honta, totap ma haguguhon ni nebata, ay ma onjolanta, ibagas na laho makorjakon, horjata si ganu pari, sonay age, ibagas na makaholongi Kristus, ibagas parguluhan taon. Amen. Martonggo mahita. Malas tumang uhur nami Bapa, bani panorang sogoton, yulgapi ham uhur pakon pikiran nami, marhitihun ni hatamu, ase barang ahape tongon na sihol iparayak kanami ibagas guluh nami si ganu pari, asim jupahan malas niur hanami, janah marhatuahon hanami ibagas ham, maningon do tongon Tuhan, maronjolan bani haguguhon na humbamudo tongon hanami, maparayak haganupan in, ase ulang ma iajam kon hanami, hapentaron ni hajol maun, ase purini petongon Tuhan, adong talenta ban nami, adong hasurungan nami, sonay age, ibagas ganupan lahuan nami si ganu pari, tapi tetap ma ibagas turuh niuhur, haganupan ipakeon hanami, talenta apa si bere-bere mu, ase ulang hapentaron nami, na iajam kon hanami, maparayak sura-sura nihur nami, mandopak kon parutolon, mandopak kon parnaburitan, sonay age, mandopak kon zaman na berubah, tapi tetap matongon Tuhan, maronjolan bani haguguhon kuasamu mahanami, ase tetap monang jana boy hanami tongon Tuhan, marmulia ham ibagas parguluhan nami si ganu pari, tarpuji maham Bapa, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalam rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong niate ni nebata Bapa, apa parsaura ni tondoy na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, sa endohar mahita tetap marguguh, ibagas hapor sayaon, jana tetap mahita humani, lambin marsemangat, makorjahon horja na madeyar, bani hasoman tajolma, tarlobi dopak naibata. Shalom.